Tai au manino ma le tai au to toa, tai au le alofa o le atua, le suto i tu mo i tātou ne nei vai aso. E te mua i whaata alofa i le paia, ma le mamalu o le tātou e Ekalesia le nei tai au, le fio lau fionga li tia kono ma le wharitua, fio mai lau fionga mila, ia ma le wharitua, le fio le tātou taitaifono, ia lau fionga le ingoa matua, ia ale, e le ngata i leo le paia ma le mamalu o le tātou Ekalesia, i ona tūlanga wha lupe lupeina, ia a fio mai, tala mai o tau au le nei tai au, wa mua le so e pe o le upu ia toa le moso. Ia ona nei sauninga o lo whapena o na alu ilunga o ata le tātou TV, le tātou malo, ia e tau aina o whailo pito whanua, ia o si o tātou Ekalesia, e maise o Samoa, pata alofa i lau fionga le aki e piko pō Samoa, mo sese vito lio tui, ia ele ngata i leo le pa ia le au o taulanga, ia ele ngata fo i leo le au nofo voto, ia fionga i ali felela ma tamaita i sa, ia ele ngata i leo le pa ia ma le mamalu o le Ekalesia, ia i ona tūlanga wha lupe lupeina. E whata alofa fo i so se Ekalesia, ia o tonu o Samoa lo whapena o na tau suina le ipuwai o leola, ma alone ngā lulue, ia o tau sunga i whawhia ngainga i so o se whata whai taulanga. Ia e whata alofa fo i leo mamalo le tātou malo, ia ma le masiofo, ma lo le soifua manuia le eseta i lau o fionga, ia le ngata i leo sui o le fono a sui tofia, ia o le tamaita i pāne mia ma lo le soifua i lau o fionga, ia le ngata i leo lau kapeneta, ia o sui o le fono a le tātou wa tunu il pāne mene, ia ma le pa ia ma le mamalu o Samoa. Ia e whaata alofa fo ia tunu mamau i a inga o Samoa o lo whapena, o na tautua mamau mai, ia i nā tunu ma lore au auna, whaafitai tele lo o tau wanga le lei a Samoa, whaafitai mo mea alofa o lo whapena, na tau tau awina, ia mosi o tātou wa tunu nei o Samoa, e whaata alofa atu tau Toamua nei a te o tau umalava, ia le suafa manu malo ke riso. Ia ele nei tae au tātou Ekalesia, tātou woi mamori le taulanga i le atua. O le taulanga e whaafetai, whaamalo i le atua, o na watoe tū le tātou whaola o Yesu ke riso. O se moe fau lea, o se amatanga fau lea, mo i tātou. Ai pangalea, o le tele au taimi tātou te pau atu i whaososonga le lalolangi. Tātou te pau atu i lo tātou whaamawarunga, ai maise o lo tātou leu stai le atua. Au na tātou to ele ia te ia, whaamole mole whaamangalo mai tātou, ina iao ngā tātou e mo mori le nei taulanga pa ia. O te tau i le atua, ma o tau soe, o matua sa lava i o mawhawhau. Ma ia upu ia mionga nau whaia, ma tā whai oi nau le whaia. Wa o wanga sala, wa o wanga sala, wa o matua sa lava. Le tā au popea, le au angeru ma le au paia uma, ma o tau soe, ia o tau tālu si au leli. Ia alofa mai a te tātou le atua le onan mana uma, pa ma ngalo tātou mai a tātou ang sala, ma taita iatu tātou le ola e whavavau. Amen.
talo. Le atu wai lo mātou tama, pe soa soani mai na ia mātou, te pataulai, ma le whamoe moe lo mātou toi tu, awawa e whaia I mātou mau whanau, awawa e toe fuata ina, I le fia fia I o mātou loto, ona o ke riso lo mātou walina maliu o ia wa toe tu mai, ma ele toe maliu o ia, mātou te whawhitai ai le nā mea lofa o le moni moi mātou, e tai alai nā I o mātou o langa, whamanuia I lau e Ekalesia nei, whamanuia si o mātou atunu upele o Samoa, o la mātou o le ngalene la tu ia ke riso lo mātou wali. Mai le tusi o ngā luenga ale au apostolo, o le mata upu e 5, fola fela fola foai mai le fai upu e 2 sful ma le fitu, whaau le fai upu e 3 sful ma le lua, whaau le fai upu e 4 sefulu, whaapau mai le fai upu e 4 sful ma le tasi. O le matua. O ana moli mau ia mea o I mātou, a toa fo'i ma le anganga pa ia. Le ua fo'i na atu e le atua I e ana ia te ia. Wa lātou taitai mai a te I lātou, o na tuu atu ai lea I luma o le fono, o na fesili mai lea o le o sitaulanga sili a te I lātou. O na tali atu lea o Peteru ma le au apostolo ua whape atu. E tusa o na sili o lo mātou ana I le atua, I lo mātou ana I tangata. O ia ua aveina e le atua I lo na aau tamatau, o le alii I le male whaaola, na te awatua ia Israelu le salamo, ma le whaamangaloina o angasala. O
o te fola le whai upe wha se fulu, sila le whai upe wha se fulu malitasi. Ua usi tai la atou ia te ia, ua ami fo le au apostolo, ua sasa ia te ila atou, ma whai atu, ia so ia le tautala le ingoa o Yesu, o na tuina atu lea ia te ila atou e o. O na o lea o ila atou na iluma o le fono, ua oli, ina ua taua ngā ina ila atou, ia whaalea ngā ina o na olona suafa. O le upu ale ali. O le salamo fetaliai.
Falanga, Falinga lona matau polima, ole foi upos fumatasi, fa wau iles fumatfa. Ole matua, watatau lava le tamaima moe na fasia, ina ia tu ina atu ia te ia le mana, ma le oa. Falinga lona matau polima, ole foi upos fumatasi, fa wau iles fumatfa. Tātou whalafola, whalawhalafoa i iai. Nā au loa atu fo'i, ma o whaalongo i le leo o a ngelu e tuatele. O e ua whata ali o lio i le nofo ali i. Ma le leo o mea ola e whaatoa, e wha a toa ma le auto e ina. O lola atou whaitaua o whai, ua mano ni mano, ma afe ni afe. Na o whalonga fo'i i mea uma na whaia o i le langi, ma le lalolangi, ma lalo ifo o le lalolangi, ma mea fo'i o le sami, a toa ma mea uma o iai i ia mea, o loo whapea atu, ia te ia o le te e le nofo ali'i, a toa ma le tamai ma moe le whaamanu, ma le whaaneenga, ma le viinga, ma le mana e whaavavau lava. O le upu a le ali'i. Fatasi le li ma otou. O le folanga le tala le leia le ali, mai le evangelia pa ia Ioane. O Ioane lona matau po lua sun malatasi. Fola fola fai upu mua fa wau le sun maleiva. O le matua ua maliu mai Yesu, ua tango i le areto, ua vatu ia te latou, fa pea foi maleia. Ua mawai a mea, ona toe whaani leo Yesu i le au soo i le vai o tiperia, ua whapea ona whaani o ia. Sa fatasi Simona Peteru, matoma ua ingoa ia titumo, mana Tanielu o le kana i Kalileia, ma atali o sepetaio, manisi o na soo e toa lua. Ua whai atu Simona Peteru ia te latou, o te alu o te whangota. O whai mai latou ia te ia, tātou te ofo i maoe. O latou o atu, o na latou o ailo lea i le waa. Ai le maua sei ai tasi i lea po. O i le tai ao, o tu Yesu i le au vai. Ai le i loa i le au soo Yesu lea.
Ona whetalai atu leo Iesu ia te lātou. Le whāna ue. Pe iai ea ni au tō mea e ai. O lātou tali mai ia te ia. E le ai. O whetalai atu o ia te lātou. Ina lafo ia leo penga I le tūtau matau o le wa. O na outou mawai lea. Na lātou lafo lea. Aua le toi mawhai ai lātou o na toso ae o na o tau mafa o ia. O na whai atu leo le nā so o walo whaina Iesu ia Peteru o le ali lea. O whalongo Simona Peteru o le ali ia. O na ofu leo ia ilo na ofu. A wana whasau o ia I le ua oso I le vai. A ua o mai so o I le waa. O toso mai leo penga ua ia ia. A ua e le vava mamau mauta pe 5 ngafu. O lātou tuta o na iloa leo le afi malala. O le ia foi wa tunuai ma le areto. Whetalai atu Iesu ia te lātou. Au mai ia nisi ia ua outou maua I nei. O nā luane leo Simona Peteru, ma toso mai leo penga iuta, ua tumu ia te tele. E lau se lau, ma le lau 5, ma le tolunga lau, e ui lava ina tele o ia, ai le maasai lava leo penga. O whetalai atu Iesu ia te lātou, o mai ia ina ai. Ai le whamalosi se tasi o lau so e whisili atu ia te ia, oi ea oi. A ua lātou iloa o lea li lava ia. Ona mali wane leo Iesu a tango I le areto ma watu ia te lātou ua whapea fo I maleia. O lona whaali whatolu mai lea o Iesu I ona so talu ona toe tu mai o ia na ie wot. Ua umana lātou ai. Whetalai atu leo Iesu ia Simona Peteru. Simona e le atali o Ioane. Pe sili mai lo alofa ia te au ilo I lātou nei. Ua whai mai o ia te ia. Ioe, leari ie, wa e si la fia o te alofa ia te oe. Na whetalai atu leo ia te ia e whawhanga ia ta mai mamoe. O toi whetalai atu whaalua o ia te ia, Simonae le atali o Iona, pe te alofa mai ia te a. Whai mai o ia te ia, ioe leari ie, wa e si la fia o te alofa ia te oe. Whetalai atu leo ia te ia, ia e leo ia umamoe. Whetalai whatulu atu o ia te ia. Simonae le atali o Ioane. Pe te alofa mai ia te au. Ti ngā Peteru. Awa ua ia whetalai whatulu ia te ia. Pe te alofa mai ia te au. O whai mai ia te ia. Leali ie. Ua e si la fia mea umalava. Ua e si la fia ua o alofa lava ia te oe. Whetalai atu leo Iesu ia te ia, ia e whawhanga ia umamoe. E moni o te whai atu ia te oe, ua e fusi oe ina e tau lea, ma e whealuai mea na e loto iai, ai pea e toia ina, e te whaloa loa o 5, e fusi fo ia te oe se tasi, e ave foi oe ile mea e te loto iai. Ua ia whetalai atu lea upu e whailo atu ai le winga o le oti o Peteru, e vivi atu ai o ia I le atua. Whetalai atu lea mea, o na whapea atu lea o ia te ia e muli mai ia te a. O le talalele ia le ali E le masani ona o launga atu I lunga nei ai ona o le pu el tātou misa I lunga o le TV ia o le a whai atu ai le launga I nei na ia langona mai le launga o le nei tai au. A o ka penga ia sauninga ia o le e seta ngā whaingei. Ia mankuala ia pakele ofa. O lae ae ka wao langa wha Samoa. Wala au mai loa wae so o ama poku I le mauka o pakele mai. Pakele mika. Se sau I se ia o mai langa ke umi loku o le eseka mai le skofi le falaile ia mala stona ia o langa eseka mua le ngai fa pakele nga ka nga lulu I konga nga o ko akasi ala fa konga e fiu e fa yaku ya o e ke le kai e sa
A o I fiki ma ngā lulu ai, ngā o ko akasi fo ia la ufa fiki, o le melea, kango ia. O le whaasa, o so se ngā, o lo kango ia, wa ile au sainga ia o mai ngai. E lua wa ia so ingai le sainga, pei o le alu o le whaasa mo, alo ala kwa le sainga, maua kes, fangu la po a fiku lima, fangu feo lolo, ongo lima, maua se pau, mai o le ai pau kong kakes, ole vave ole vave ngai loa e sainga ole whakulo ia pakere o whakaikai ai le au sai. Ia alu uror ka malo waika I longa po. O whaalunga kuro, wa a makalea o ngā langa whaasamoa. I le au mainga o le koluse fo I le masanginga Ameriki a Kongo I le asfalaile. Le alae pe whaalunga kua usu mai e ka malo ale mea fo le o le la au le nei o le koluse na tau ai le whaaola. Au whaalonga ku le usunga mai ngai ofa mai. O le lau le nei o le... O whaapese vai ai. Le whaali I ma le whainga o langa pe. Ia ho o le po le asko ngai fo le whaapa I ai le koluse le whaapa I ai le mori le whaf. Manga kuala a whaire upua pake le whaapa I ai le mori o le pasek. O Yesu o le o meka, o Yesu o le alefa. O le a makanga ma le ngā kaanga. Au whaalonga kunga. Wa usu mai e ka māloa le o lefa ma le o meka. Whaalonga kunga mai. O Yesu o le eka ma le afa eka. O whaalonga kunga ai whai mai lo marka ko whawawhinge voi lele I wha mai pātele. Se I tau pepelo fuafua na matua o lo soi fua na awa ia. Ia o whaalonga koe o whai kau e ka māloa le evangelia le whai mai. Ua tata vale le whatu o Peteru. Ma kua whai kai mirenga kipi e Pekeru le po le as kofi Ia le karinga o Yesu. O I o le kaka. O le kaka o renga I ai E nga whakura Yesu. Pekeru. Koe ku urau peru, koe whaamoru urau peru longa whaamoenga. Awe ke mimika ma le wha... Le ala e sa wele me wale. Ua tata vale le whatu o Peteru. Au whaalonga kong whai mai. Ua tata vale le whatu o Peteru. Ina ua whai atu Yesu e suru lau peru nona whaamoenga. Uso le kaka vale ala whai mai ua tata. Pakele se whaamore more se kau whaasao sao le leila le whainga ona. O loi le mea ngā ua saua Yesu ua savari lunga o leone Ma hola au pakele fia he usu wae o konga. E fia ke le usu lako misa. Whaalonga kuro ua usu al kamalo le mea ngā. Ua savali Yesu ilunga o leone. Uso ole mea ngā lai. Ua savali Yesu ilunga o leone. Au whaalonga kua usu mai e pakele ofa mai. Ua savali Yesu ilunga o le ani. Ia le ala ua ngalo aku ai ma le kako la unga ni ngai kai au. Mai se pati e via ile tua nei tai au. One of the Mexican proverbs says, they have buried us, but they did not know we were seeds. Nā lātou tau mawhai e tānu mia I mātou, ai lātou te leiloa o I mātou o whatu la au. O le tala atoa o le toi tū o ke riso. Na li liu atoa ai le whaavae o le o langa whaataita. O I a koa le e ta oto ai le o ngā to tonu ngā le mū o le mea e ta o le taita. O le toi tū o ke riso. A o tātou mata I mata anga, a o taita I mai e Yesu no na au so ma o a o ia I lātou. Ai mai se a Peteru o Ioane ma Jakob. Sa telea ina le malama Peteru ma le au so. Po le a sao a le winga o le a onga Yesu le au mai. Mana tua fo I le taimi ai le I maliu Yesu. Sa telea ina pe e malo vale le soifuanga sa iai Peteru. Lea nai uno na amno wa au mai Yesu e wha masino ina. Ai mai se au taimi, those were the critical moments of Jesus' mission. Lea ngā mai e Yesu oso atu fo I Peteru. Tipi le taringa o le au na sa iai. Ma whai mai a Yesu po whea te aru iai o te hoti mo oi. Ane na sau no manino a Yesu ia Peteru. Ai le yo I lona mariu Peteru.
e te whaafiti mai a te au whaatoru ai le vivini moa. O le ale winga o le taitai lea, o le taitai e puu le tō whaama nino ma le tō whaama mau. Ai wa aila ina ua toe tu mai ke riso. Lea le saunoanga Yesu, Peteru, lafo le upenga i le itu tau matau. O le winga o le saunoanga lea Yesu, taitai whaaloloto le tō wha. Sila i le Ekalesia. Sila i le nu. Sila i lo ainga. Le ane mea na tupu ina ua lafo le upenga. Na matau tia mea na o lato mau. Le tala na utou whaafunga iai. Ia na toi a maasai ai le upenga. Leadership is about obeying Christ. O le mea le na e tau o le taitai. E usi tai. E whaalongo. O le vaenga lona rua. Ina ua sauno atu Yesu ya Peteru e lafo le upenga i le itu tau matau. O lae whaailoa mai a Yesu sui se awala fou e whaatino ai ngā ruenga. Mana tua foi. O leo langa sa iai lau apostolo nei au tau mulimuli a Yesu. Lo langa wha le aso le whangongota po nisi sa whai whaatoanga. Ina ua uma le maliu o Yesu na toe fo ia le au apostolo i lo lato utangata tuai. Toe o whangongota. O lona winga e le i ulu le awhionga pa ia le tua i o lato uloto. Mea le nai alai ona o whai atu. O le toe tu. It was the biggest transformation of leadership. Ina ua toe tu Yesu, a le ufa pea mai lana saunoanga ya Peteru. A whai e te lafo le upenga i lona i tū tau matau. O le a whape nā o na lalata mai tangata ya te oe. O le a whape nā o na fia tangata i lau taitainga. O le whanua noanga lea iai, ai maise i tātou nei, lea fo i o a veane nei ana leo e momoli atu aile nei whi au. Ta i tai o Ekalesia o lo tātou whapena o na o tātou whaiwhaitala ma o tātou whaleanga isi Ekalesia. E leo le winga le nā o le whi au a ke riso. Nā le mea o tātou te whaleanga ai, ma a vea i tātou o au nā le atua, a vea i tātou o tangata tausi mea le atua, a o le tau solo mua ia i tātou, lo tātou whaleanga i isi Ekalesia. E le o le taita inga le nā Yesu toi tu. A lea na feta la Yesu ya Peteru. Peteru a e lafo le upenga i le tu tau matau e maasae le upenga. Ma o le a vea oe ma whaiwhaiwa i tangata. O le ki a toa lea o le toi tu. E te whaiwhaiwa i tangata. Tātou mata nei lai le whaiwhaiwa a le tātou tamapa ia ya Pope Francisi lea na umatu nei. Sa whaiwhaiwa mo tangata uma. Mau oa le ai se mea le au matitiva. O e sa wha pewhai mai o gay ma lesbians. A lea e vesi ei nei whamai o wha. Pa ia e Pope Francisi ia le whai poiponga a le gay marriage. E tau te le o mana malama i le ese e senga o le meta o le wha pa ianga o le urungali. Ma le wha pa ia ina o tangata. Mana malama kako riko. Le wha pa ianga o le whanau. O le wha pa ianga le nā lai sau noa mai Pope Francis. Because o le maua Pope Francis. O le maua le Ekalesia. A whanau wa tali i se i tulou ai whawhawhine. Would you kick him out of your house? E ke kulia so wakari. E ke kulia so wa finge sau whapea mai a ke oe a mea o hau o ke kei. Po ke lesbi. O le au nanga whaataitai lea Pope Francis. Ia tātou au na atu ma tātou tau mawhai a mai because we are all made in the image of God. O I lea tuli mai e Pope Francisi. This is a new way of leading. Au mai tangata umai te tonu. Po tangata e le taualoa. Po tangata e le aini mea. Au mai umai te tonu o le Ekalesia. Who are we to judge? O le point ka ua lea Pope Francisi. Ma o le manaia i o lana saunoanga lea. Wa fia afe lesbian ma whawhawhine o lo iai. O le fesili la. Kau kia kukulia e sea mai kako. Ai sau whangau e whapenga, o le point na le a mai e Francisi I le vaenga lea. The new way of leading bring people together. And that is what leadership is all about. O le au mainga o tangata uma. Aua e te whaailonga tangata. Aua e te turi tangata. O
o le winga le nā o le taʻitaʻiga lea la e faapupuna Iesu ia Peteru o le a avea oe ma faifaiva i so'o se tagata le taualoa ma tiva ma itigainga lea la lenā e alaina tatou ekalesia e faapena le winga o le Ekalesia Katoliko tatou teo atu e whailo atu le alofa o Iesu toi tu le ie mamai o le taualoa o le maua ni mea e whapena le winga le au mai le taʻitaʻiga Pope Francis ona e mafua i sea e mafua ia Iesu toi tu o lona winga e mamao ale le sila le Ekalesia le iai mamao ia i luma o tuaiga manatu ia o manatu ia o Peteru tuai o le whaasino lima, o le tusi lima, o le whailonga tangata. A o le Iesu toi tu, Peteru, o le a whai o tou ma whaiwhaiva i tangata uma. O i lea e ta tai ai le whaatou whala inga Pope Francisi, lea e a laina whai mai Francisi, pe gay, pe lesbian, e le ma whai o na tulia i le Ekalesia tangata. E le ma whai o na tusi lima i ai le Ekalesia. E le mawhai fo'i o na whaapeo le atule i ese le Ekalesia. Au mai le whansa, au mai e whaapaia, aisea, o i tātou na whaia i tātou e le tua, o i tātou o tangata e paungo fia i anga sala. E mana malama le Ekalesia i ana o. E ala le nae e tāhua ai le toi tūre o Iesu. E vaenga lo na lua o saunoanga Iesu, Peteru, Petea lofa i atea, vai ai le taʻitaʻiga lea. E whaavae le taʻitaʻiga i le alofa. A whai e te alofa ia te au, ia e tausi i la ulafu mamoe. Mana ia o le lui lea mo i mātou le awosi taulanga, ai maiso i mātou e taua o taitai o le Ekalesia. Ia e tausi i la ulafu mamoe. Ia e tatalo mo la ulafu mamoe. Ia e whaamau popo i la ulafu mamoe. Ia e au na atu i la ulafu mamoe. Ai le mana ia o saunoanga Iesu. A whaila tātou te malama i le toi tu, o i e ta oto ai le angatonu o le taʻitaʻiga. A whai tātou te ilo Iesu a toi tu, tātou pepese, Alleluia, Amen, praise the Lord. We should become the servants like Jesus Christ. Le soa whaltama, e alo, maleanganga, pa ia, no le to mai ane no to fa fonga le folfola e lui tau ai lo tatou fa tua tatou tutu la lai nei ma tau tino lo tatou fa tua i le tua o te fa tua i le tua e to tasi o le tama o mea o mau vaaya ma mea le vaaya o te fa tua e ma to tasi das ole tua le tua il mana ole tua moni mai le tua moni ma fana wa e wina tu so ia matama o ia fo ia faia i me mala mo tato tamata mo tato farta na o ia mai le na ni tu tamata o ia ta po ma ma wa bea o ia matama Fakulu seina yoya, fakulu konsio pilat. Faigalotu, alias kolum toe tuaya yoya be tu siatus. Na fio yoya lila, malo foya autam tau itama. La toe fio mai yoya lima. Fansi yoya ola mai os. Olona malo foya sonata. O te fatua tua ele pampaia, o le ali, o le foia le ola, o le fio mai tamama le ai, o le fenia ia fatas matama le ai, o le na feta mai feta, o te fatua tua ele Ekalesia e faia Katoliko na apostolico, o tatua tu patsonatas, o le fama ma tata tari molto tua e nos maneo la tali o tato iai pe ngalu o le toi tu o tato li faola ia na fetalai a tato tutu ia tu le fai toa fa pe na on tatala ina mai fa manianga mo tato
Tātou te talo, e ala e tātou talo sanga whalau e tēle. O pe Francisi, no nā nganga ia mapuatu, ia a mawhanawhana o Yesu lo tātou whaola. O la tātou o lenga lea i lea li. Tātou tāsia lo tātou Ekalesia, lea fionga taitai whono, marana lau lau, whapea mata whale fia, whapea wharapapatonga uma. O la tātou o lenga lea i lea li. Tātou tāsia i lātou uma o lo mau e mai e tino, ia mau hade. Pere tua, o la tātou o lenga lea i lea li. Tātou tāsia si o tātou atunu o Samoa, totonu anu, totonu a inga, ai mai se o Ekalesia, o la tātou o lenga lea i lea li. Tātou tāsia foi le upu fola i alu male mana i loto mawhinga ngalo uma o tangata, o la tātou o lenga lea i lea li. Tātou tāsia na i o tātou ka inga, o lo i atunu mamao, ia tutusa umai tātou i le alofa, malfile mu o Yesu, o la tātou toi o lenga lea i lea li. Tātou momori whaatasia tātou te talo, mo tātou tinao Maria, se ua lofa Maria, o tumu o Ekalesia, o iate o elele, o manuia o e fine uma, o manuia o Yesu, e fuoroa. Maria paia e tinao le atua, e tāsia e mātou tātā o sala, iona ponei manei. Wa mātou te talo ia lātu ia ke riso lo mātou wali i. Amen.
o tau tatalo le ngai le tua tali le leia le tātou nei tauranga. E le tua le tamai ona le mana uma. Ia taria nei taulala mai o ima. O le vi inga malmamanu no sua. Ia ngā fo i mo i tātou mlana. Ia tātou tatalo le aria ia e talia me alo falau e Ekalesia i tau Toamua nei. O le fia tele ua tu ina mai ai i mātou lau whaoletanga. Ai mai so le mea lo fa mo i mātou. Ina ia mātou au auna matau tua i lau a fio ma le whamaoni. O la mātou o le ngale ne la tu ia keri so le mātou ali. Ia fatasi le ali ima o tou. Sia ia o tou loto. Ia tātou whaafetai, i le lilo tātou atua. Tamai o le tua soifua whawawau e o le manosi umalava. Mātou te vivi atu ia te oi mare fia whasilisilia. Nenei vai tau sanga o le seta. O na wawea ke riso na mātou tauranga whapaseka. Ua tu mau o ia lo mātou o si tauranga. O lo mātou whautua ma lo mātou fesosoani pea. I lo mātou vai. O ke riso le mea whai tauranga e le toi mali o ia. O le tamai mamoe na whasi o tia whatasi, a ua toe tu o iai le ola e whawawau. O le fia o le toe tu o whafou ai le lalolangi atoa, au pe pese tu mau au le langi, i le pese o lou vi inga. Pa ia lava o le punaanga o e o pa ia uma. A wina mai lo wanganga e wha pa ia nei mea lofa. Na ia vele o ilatou mo i mātou o le tino. Ma le toto lo mātou wali o Yesu ke riso. Au le itu inatu ia le o teo se o tina ia taria ilona lava marie. Na tango ai o ia le areto ma vatu ia te o e le whawhetai. Na tofitofia ia le areto ma vatu ilona au so o ma le whape atu. I naftango fia. Ina a ai o tau uma iai. O lo tino le nei e fo inatu mo o tau. Ina umai ar tau maftanga tang fo ia le ipu toi avatu ia te o le whawhetai ma le vi inga. Tu atu le ipu ilona au so o ma le whape atu. I naftango fia ina whainu o tau uma iai. O le ipu nene lo toto le whenga inga fōu ma le whawawau. O le a whaamaringi ina mo o tau tangata uma mo le whaamangano ina o angasala. Ia o tau whaiane nei sauninga ma whaamanatunga wa u. Now soil misteri o le fatua tua.
mātou te momori ate o le tamai, nei areto le ola o le nei ipu o le whaaretanga. Mātou te whaatai ate o ina wea lo ia mātou umalawa tu iau ruma, ma au na atu ate oe. Pe so ni mai a mātou oe, o mautu whaangari tino, ma le toto o ke riso, ina ia whaatasi mātou el mātanga e tasi, e le nganga pa ia. Le li e mana tua lau e Ekalesia i le lalolangi atoa, mātou ola i le alofa, whaatasi ma popi whalani sisi no mātou ta pa ia mapu atu lo na nganga, ia ai maiso i lato mari liu ia awanga le lei o la ua fio, no mātou aki e piko po mo se vito lio tui, ai maiso le tu a inga sa ma i lato o e o whapena ona au na i la ua fio. Ia e mana tua mātua uso matua whawhine, fo i atu lo lato malolonga wha moe moe toi tua e, ia e talia i lato whaatasi ma tangata mali liu malama o la ua fio, alo fa mai a te mātou umalawa, na ia mātou au ngā mātou te awai whaatasi le ola e whavavau, Maria le tina tau pou o le tua, whaatasi ma apostolo ma le au paia o e na whaamali e ina lo finangalo i tūpulanga mātou te fia vivi i whane ne e whaatasi mai lātou i la ua fio, e lātou lo walo o Yesu Keriso. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Mautu ia na wa nga pa ia pa malosia tatou te pepese atu. Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we await the joyful hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Yesu Keriso na feta la yatu la apostolo tu watu yante utou lo filemu o lo filemu e fo yatu yante utou I want to esi le sila mai la mato wang sala
ai sila i le whātua o lau Ekalesia, fo ai mo mātou le while mu ma le tasi o lo malo, le wen soifo ai mo le whaavavau lava. E ia te o tautu mau le while mu o Yesu toi tu. Ia fatasi ia tatou pai soa i le file mua ke liso. Pautai le na te aveseanga sala le lalolangi. Amu ia oe maa ua valaulia i le nei tali suanga le tamai mamoe. Ia vertino ma le toto ke riso, ma o tato wala tu le ola e whavavau. Amen.
Ia e le I whaiwina tātou tauranga pa ia e whaptai tui pātele mo le tāpenanga o le nei tauranga pa ia nei tai au. Alo whaptai mo sauninga malawa. Ia te wina o le tātou malu o I wahenga ese sa au na nei tai au. Alo whaptai te le lava. Tātou au whaipese whaptai whata. Ia I mamau lava le mea malanga mai whata e whaptai. Ia I lo fio mai pe tala mai au ia awavi inga o le atua mo le tātou Ekalesia I Toamua. Whawhetai I le vaenga le na usua le salamo, anaia le tāpenanga, ia masio ua fine le na whaia talo lau tele, ave se pati e via I le tua, ia I nei tai au. Ia, manuia tele whiau matiuta le nei vai aso, ia whapena fwe ona momoli atu alo whaanga o tau toa mo nei, ia I le tātou malo sa mo o eo lo whawhonga mai, I le TV, ia, whamanuia atu toa mua ia te o tou umalawa, a mata mai maunga mawarurunga se ia pa ia whanau manuia nei vai aso I whaiva matiu te o se o tātua tunu pele o Samoa ma ia manuia uma o tau uma ia Yesu toi tū le nei a sa ia tātou tatalo le ali ie wa e sila mai lo nuu ma le anga le lei ia avea nei misterio le e seta o Yesu toi tū ma tau te ala atuai I le manuia I le toi tū ma le ola e whaavavau. Whamanuia I lau Ekalesia I tau Toamua nei. Whamanuia Samoa. Whamanuia ta inga si o mātou atunuu. O la mātou o lenga le ne lātu ia ke riso. Lo mātou wali I. Ia whatasi le li I mautou. Ia ilunga ia te o tau uma mo tau ainga whamanianga le atua mamana e ona le mana uma. Le tama. Ma le alo. Ma le anganga pa ia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you.